namhlanje angifuni nje siyele nale ngiyaluleka uma kuthiwa khona waiting place umthandazo. uThixo ulindwa emthandazweni. Liphume lishone ilanga kungenzakanga lutho, idolo lihlangana nomhlabathi. Kubo bonke kungenzakanga lutho, umthandazo awuphendulanga. Nakade bethi wena sinawe sebesheshile, ababona ubhekene nokungalingani nawo, nabaye bathi hayi lento siyiqala ngawo, bese ufundisa ukumlinda. Uthi wezulini siyabezwa abantu bathini, uthini yena? Bakufica ububula kancane, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, Nkosi yami, ngifuna. Kuthiwa simangazwa ingoma ayifuma iphambene nemeko yakhe, bese kuthiwa kuyofanele simpruvele ukuthi those who wait, those who have learned patience to wait, zilunge ngala bafunda ukulinda. Ngiyacela those who wait, iBhayibheli labo uyabavelela, he intervened for those who wait. Ngiyacela namhlanje funda ukulinda, ulindele emthandazweni. Walinda ngomthandazo, silinde emthandazweni. Awuyibiza ngaphambili, funda ukulinda, umlindele emthandazweni, umlindele emthandazweni. Noma imeke ngathi akezwa, umlinde lapho, umlinde emthandazweni.